ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Udah ubreu pasmat berpesta na beribsen. Ngakran tangi gitu gimana beribsen. Nak tak kenal hagani kecak ubreu dorong beribsen. Dirong kecak. Beribsen di bawah kawam ka berkubur. Kita beribsen di bawah teruk berpisah po. Dengan orang yang beri sosial lima. Nisro si sisa beribi. Bangi dikasih nimla beriak tang itu kan kuaidong apa turang. Kan bagi ni garo kiwan seni kiyok sundan baka kendau ka siap ka gien kesan. Kiyok kapor badi. Kahnyotrap National Youth Movement hakakat waitrip uleber arca pusau. Kalau bahkan selip ben IT dekat Juntho, Chief Executive Member juga Khasi Hills Autonomous District Council ubah penyat sing sim ban persya iki self-style rang ba shnong garo hapok karat marwet dah bakeno bagi dei badan keti bende ke kendo ke siap jang ajak benreu tang banyo pisah. Hakajing kran bagi lapat hai kubor Preston Keseng Uluwis Dotodong. Ulang bakaseng kampat julap iki garo bikin dia ya ke kendo harilom garo. Deki kloipat bandi ke kendo harat marwet. Jadi benreu garo haga gertang untuk all riboy garo Headman Association. Keseng ya cengwayang ni nadu kebestang ke persyajur ya kini kecing wan let tobor jadi garo. Hapo keberi keksa jom keberi nyontrep ke sini. Kata kalau balai persyajur namar bagi garo kidan nak jom ke Garo Hills Autonomous Council. Ni kidan nak jom ke Khasi Hills Autonomous Council. Ya kemana frame kakum ke Constitution negeri India. But haswa ban form ya ka haswa ban draft ya ka Constitution negeri India. Ka Sarkar India kalabu ya kita ke draft constituency, ke draft constituent assembly, ya ke lam penelapan, ya kene katkum kita ke India Act yang sangkat kembali sepak lagi besar. Dia hak kepada bukan ni nak kalian untuk Sarkar India. Kalau betul yang Sarkar Assam ketika pol, bahkan dia boro ya ke komiti. Nak bentar bahkan ke komiti kan lah penrung, ban survey. Lani menjurep ya gitu kirim part ke badan hapo ke North East dan India hak tu report. Dia la thonge kene ke sub committee hak artinya utrek u benai rempang Februari kat kandai spasa bu nyau ya ke ba ya kene ke committee la ai jingmot la advisory committee on fundamental rights minorities and tribals and excluded areas. Ya kali komiti lakli da u kombinat borderloy. Ya kamalakte bu kali komiti kum ka borderloy sub komiti. Hapo kecilom Sherman lane cilom penian jom kombinat borderloy. But hakni ka komiti ladal lamru. Da uba JJM ni Rolls-Royce hak tu port Ladang lalu urupnat Brahma, Evi Thakar, kani keborolai komiti, lakan tu ya kah bagi sedang bakal ada yang sedang melakukan tur, lalu yang menlet menjurit kelen ki jela jangan North Eastern India. Nak kani keborolai komiti, kani ke sub komiti kalau report sak Sarkar India, hak kata kapor ke Shillong kadai ke nombak ke provincial states lani ke nompak jom ke asal. Kali ke komiti kalau kelang kecakap banjurep ya ke justur kiriti sensyak kada jom dicak beri boper po kata North East ke jom mentang lam state sate lam ini jom India. Ya hak beri bukan ni. Hadir pada report ke Sarkar India ke penrung ya kini states apa ke 6 schedule. Barkum balong mentah ke Jela Meghalaya ngidai ke way na kita ke schedule states ke 6 schedule state ke badan likely ke autonomous council. Bar kapan pausya na kani ka drafted
Katkum kene ka komiti subkomiti ngilap agani kapara 26 hakbade kahil people's land ka recommendation de bane komiti ka omsha ne ba kilo ki shushu ki tu ki chaka ki ba umshamdan bakam mo lani umshamdan monoporo kamtrai kata keretang na kamantra hasil autonomous council hamne bang shushu ba ki tu ki chaka lani ki area Bawang bakam try mano de kiru shimat lani no ba kita kijaka la penkentok dengan komiti bagi dai hapok jisin cha jung sien bat tumbalon e karat marwat ka ha ko ga siem himamle de na kata labo la ki jong ki autonomous council bakan nomdan kanu kecing tengko hapdan kijak bereu garo ba kijak bereu khasi de jung da katum kene ka omru Boundaries between the area of one hill or tribe are recognized and violation may result in fighting. Kani ka recommendation dari komiti katin balada ka sarkar hakato kopor kamna dan penbet renti ya kacing ai jela dan kacing ajis council ya kini ki tribe ki barin ki badan hapok sarkar dia hakato kopor ke badan sus lalu nak sarkar pareng lala mna dan penbet la kacong ke jaka la kacong ke bha laka jong khando lese lada ki garo lani ki khasi kele ban kini ichaga garo kala banmi kata kajing ya shok kajing da ba ki garo ki basnu tho bhai kene ki garo ki dal laka jong ka autonomous council garo hills kemla banwan interfere ka khando ka siap jong ga jagre nyau trap jongi namar nadu karkom sanchar khadar karkom bat khando bat siap ki garo bat ki khasi ke ya khair bai khair kani ka sat kani ka khando Tegara-tegara kecing mahal mikir garo. Bawa pandra kata kecing fair cat benreo jungi kumbangala klaim ketuga kentai tu singi. Kau amba kisang mahalan narilo khasi berokat ki kershan mikir garo bagi long hetman. Warna ya kini kejupan yang kerja benreo hapadan jong kerja benreo jungi. Namar ngitem kisang mahalan berokat haba kitrai namta kecing mahal kerja benreo ki ie yala kecong kendang syar ki ie la kecong kerja benreo. Sudah iwe artli di sang barit ibaria basom matang bani opisa ngin kershan papin ai bainong ngin kata dingin te hare bapin warra dakan ikan batong barkan kisang malang kershan lagi kata ngin nomla pedang dan le ya balada kila kuntaru kasak achenwa yamni ngin yen lada de takano kado kelentiru nama kumbang ijukran kasak achenwa yam kayang keluar ke nongrem ka khandau ka siap kadai kecil em kecil Kekendau jong kerja penreo nyutrat kadai kecik yang kejongi bat kinong song sinong bakam tambe kilong den kejongi kibar sakha ba kibar adat kha bat kito kibar sa shimpi ya kesejar khadar ngin yan na kibar tajo ki penya kan sa kan kendau siap kejongi ha kejuk kepor naslo banom ba kecinglet kejongi shau chief minister Jala Meghalaya ban ong ba ode ban patha ya chief executive member of this council kadai kakam khlong kakam khana Chief Minister udah berlong siar hakabine pine kebentar. Omla berinterfere ya ke kam dengan council. Omla berinterfere ke kam dengan council. Kamu dia dengan council lasang nongrem halor sampai ke kendau ke siap jam. Kajat beriau kasih, kajat beriau nyautrap kejungi, bakam targe bangpet ya ke sencar ke kadar trairi. Ya keba lasan tu ke long suar kejungi. Garis council kapet halor ki hima garis council kapet halor juga kandau ke siap garis council kapet halor jong ki petang ke jingdan jingam jong kerja kendrio mutra kejuni dengan skau banom ya usiam di garis council ba penia usiam di borong ba larang dai makanau MPP utang si penekam bakla ya kene kabor ke cukup Bapan orlong ya kene kecing dong aja ki garo barang bade ban isu sana no yaki ban itu yaki kum kiram masno ngem ban se ban thom na kabor wala kalong ban thom ni san namar ba para jat penriu naradan kano kecing ya kawan keti ngidang la ban sha haran zakiwe jat penriu kiwan ban tuklar ya ke kendau ke siap ya kesencar ke kanar ke cak real ini dalele itu yang minum air aku apa ni
ki garo hadian bangilaya na kaliang jamasan ban pha sa ki mamalem bat sa ki council bagide ban wenno e ka chi tho e kinya kum kita geram basno namar ba kalok illegal ani kalok be kat kum kamlem ak ar jar nyo kalak kadau sha bayakini ki garo la thong yaki la pen kubor yaki da ka mamalem tangkum ki nong peniat no ngala de pen isa ki press media ha ka to ki ai kum ki mamalem na ka pois ka pra to ka om sai ka ba ki garo ki dai tang ki nong peniat no kem la ban panon kam ya kasil la ne ka letter het ban kam la dia ba ki dai ki het man na ki basho kasai hari ka bas no si galam ba ka mamalem ba ki council kim syam lala man syam action ba imat kaladai ke por ni ban syam bor ya kini bro arteli ki bor ke council ba hima ba ki dai balle aero balle no ya kini ki garo ngila de bo jing tho na kani kata yo bala de so ba pniat ban syam action yu we garo oh John marak oba hadu mentau da penon kapsa e kasil ban dia cakap ban INOC syaki wai pat ki jagun reu ngidon kisaki sabut ki babian ngila dan somet ru syau CM Business Council hari ke council kalau maka council hadu menta kam syam action ni te lara kalau ni ima nyempar se na kalian kesan ngin hapan len no syaki bor ki makam shalor kamalor ke council ngidon ya governor katon ka schedule de governor bala ban le halor jo ke chinja to schedule area ke jumi lara ka state government ka interfere la ke tuklar pala ki kam de council ngem marse man agalian san mangila chulu governor harajamta ni ala ke council hapo ke chimpania jong ba pania sing siem walau siem ba samla ban ngitip skam ba ude ban le ai kan ke kam namar kan ke kam yap kam em amdai tangjam kam menta harai jong patan ke ban sawan ko tengida kerpat na kane kapor ke menta ya ba pania na so hasil kya kan ke kam la kumno pihak ban pakam ya kitu ki garo ke badang soy ke badang pernah kam ke sil herman hadu kini gisni nyela pa asosiasi melen bade pa wan surrender no sil le letter pa pakhat harai hadu kita gini garo ki per ibor ki himamlem ba usia himamlem umnot ban syam action udah ubreu ba semat ba pasta ba beripsen ngagran tangi kitu ki beripsen nah kita kenal hagani kecak ubreu dorong ki bisa ki rong ki bisa ki bawa kawam ta ba perkubor kita di persen ki bawa teruk ke pisan po dengan om dia bagi sosial lima ya ke council ke election MC kelajan wala pirla bersih action yang garo hapora marwat khantam nomor kita harus sampo operasional ki clear hidawadi sampo operasional kita dan sampo operasional ki kamur hilawan saat ni dan usah kat bai spasa pusat ngasul no lada ki masa kat bai spasa pusat pada usah makan tu akan dia konstitusi sub committee jom kopinan bordeloi option makan tu pada ke committee 100 la kan ke committee kan kada usah ba lasna khana ni ke council halor pan itu laki jom ke ethnic city ke kasna makarpam jom kata ke jatun omdan kapan ya ke jakdong bano ugaro la ai la ke jom ka council ukasi la ke jom ku chentiam la ke jom ke henren kumalo mata ni kira tik tadi sepangga hasil soton council ya ke ba ngila aila parat ya kini ki beriau ki banabar ki luar ban interfere tukar ya ke kam secara kadar ke jom ke kam secara kadar ke beriau kasi ke ke kerpa tak aru kata ba hakal jak beriau kasi ke joni kira hunda ke teman joni ke dormar ta yo wa lam teman siapa sang dormar kata ke kentang tu dormar kasi ubah lam teman siapa sang dormar ya ki kentai siapa sang dormar nanta ya beriau syubu menta oba tanglang siapa sang dormar lana ni kum kejat penriu kum ke hima makan council ni ala ni kiwe kejat penriu belum ramasno hatu ngina pene persama ya kita ke dustur ke riti ke jome
Ngis ko lang bawa peniat bawa pensian yang siam. Open long ya Monolith Festival. Kita kapan orang hendak kejuk persanam. Ya kita kariti ke dustur ke jumi. Hari balai umat persanam ya kini berpersanam ya ladir utau mengambil kemak di tempat bawa decision this council. Bade banduan ya kini garo kibon kamtrai kan cakap putar ke jumi. Kabak penbitar yang ikut dalam jelasan. Mat, mereka mengi berbitar. Kipai ba jok katam riboy harat marwat. Bila phone yang kini kiski, kiong boleh bisngap jar lor kini ki isu ba. Dai mapi nok sedang boleh kita bisngap jar lor kini garo kini awan dawa kini. Orang kapor kan batai, ngedang meeting, ngin penbat, kumno bangin counter lagi. Ngin selai kendo yang wak peniat kini kiski. Nasabok dari jentok bertengah sedang persya dari council, lari dari council kamla worship action ya kini garu kisah style kan bahasong garu kiba cukup pengkam bakla kiba dia yang kendau kesiap jadi jat berdiri jadi tangna keberta kini yok pisah balai kini nama kitrai kini bentuk dalile air mereka jumpiwe lara jen makani kendau kesiap jadi kinom di nyempat jula bagi garu kini kendau sepok garu hills hari balai ki garu kini kendau aporat marwan nyempat jula mau kasih jumi ulah berlorang basnong apa karo hills balai garu ulah berlorang basnong hari kasih amdai tangan orang marwan hapa bawal senship ki garu kilong bulan hapa jirang ki garu kilong basnong ba hakime kiwe ki hima jong kecek berreu ke jumi ki garu kila alam kirang basnong mana berpulang kabu upai ba om sang mahalang ubam julia ye balai pim kedaulan mikni ki MDC Barkai ka mga sobitara kalong ba nakal yang gitu garu ki clear ru ba milayo di kershaw ni ki MLA ki MDC ko MLA ko MDC pide nong nikmat jong ke chat bere khasi kadai ka seat ki ma phir jong MLA kadai ka ST khasi kadai ka ST garu constituency wala fi film favor ki garu next ngin sale ke badam na kepada api nom yo samsu akum kani ke kabuksian ke jong UMDC jong ke jirang udah bertuklari kani ke kam handai hadu unta ni perban bakiti garo ki klem ba UMDC ru kershan ki bakin lam ran ba islam habo karat marwan hanne ni UI ba ke jingdong jong ke NPP barsansha ya ke jelam Meghalaya hapo kata kesatri jong ke MDA kalau pelang ya kini kita beri garu bikin senang try ya kadang siap ke jongiru wala pandai hok ke jongi nisro si siapa beri bangi dikasih gimla beri tang itu kan kuaidong hapo turang kan bagi ni garu kiwan seni kiyo sundan baka kendau ke siap ke gien kesan kiyo kabor bandi nai kiyo kabor bandi kadang council kalane ban pakem ya kitu kinong DBA kini jaga baru nilada pak sikar tap kikot support this council hak pormatitas nilada pak katne kikot ya kisabot ki babyang bakini ki garu ki die sha ki panjabi ki die ki behari ki die ki nepali seki kuki seki mizo seki naka ki die jakalo hae kalat par kagian boleh ki MDC jungi ki sotho ya kata kalan ke jongi boleh ki MLA ki sotho makadar kalan par begini garo kema bandi kita bisa segi banjalan kita asiu khasi ya jiwo nak reply nomor boleh kasih reply itu betul pikwa banwar bang berkemat ndai tak phone nomor ngire para lupa dengan slow banota kami kasorkan jelah pakai council UMLA MDC itu berjiran konstituensi nomor ketiga hak berjiran kita bersih menjadi clear wala kalau kan berjiran usia berat marwan manusia ke 5 million kita bersiap kecil clear lara kini garo kita penipor musma nila tayar kita lara kita mendakan mentir bilong balatolai bak kumba kerja kema puye hakimi di Jakarta ke daus ke kendau ke siap hangir kan saja lara pem sange nomor kene ke hak juni nyen kwa ya ke kiwai ru kwa ba kiwai kitchen ke jongir kwa kadai kekentin kekerwak besar sekali cak bergar bisa ide ke juga
Ni dai nak kerja Islam negara tanpa lapia yang ni halal hijau di pentas.